Kalami ke jingkeno ana upres dan ke MPCC uba Vincent H. Pala, ba ke NPP kalakwa ya ki MLA ka Kongres, da ka bakular ban ai Kampenroy hagi constituency Chongki. Mentakas ngi ka khandre tarik nailar ajar pusau, Menteri rang ba ka jala u konrat ke sama ulakular sendon, ban pleno ya ka Community and Rural Development Block ya ka Mauhati, hakmat u MLA ka Mauhati uba Charles Marngar, uba layalam shikin hun kinong yalam ketika than haying sa u konrat hasilong. Uba Charles ula pentip ba Menteri rang ba ula kularu ban mang pisano ban shnaya ke surok na Sning Jagi Road na Sonidan sya siang bat ban sedang pentrei no ah ubnai baar ka snem arjar arpusan. Kumju ukan rat ula kular ban I walk order no ban shnaya new tali school hat han kaput bat ka Asam. Laban kedo ba uba Charles Marngar ude MLA ka Kongres ka badan sangut ki MLA ka yeng dor bar thawan. Hagini ki sngi kala sawa ka khubor baki laingut ki MLA ka Kongres ki ban let ya so no bat ke NPP ki kentup iu MLA ka Mauhati uba Charles Marngar, MLA ka Sning u Dr. Celestine Lingdo, MLA ka Nongston uba Gabriel Walang. Kejingwan kendu jongi ya u Chief Minister Konrad Sangma hagalik step nagaliang jonga kum u MLA jonga Mauhati konstitusi ringkat bat kinong yalam jonga konstitusi Perokowai iwan hangni idon katuk ini lagi demand nak kepada ke development of konstitusi. Kawai ka demand kaba keladai kawai ka long pending demand hakapa nakaliang ke jonga kapur bangalong MDC haka sautrik jong panai Agos jong senem araja apwe keladai banuan bani kutu ya u minister pada pe ya kesin ardi untuk kapur donglong iba hamlet doklik dengkat kisenjuk kirang basnong jong ke Mauhati area, jong ke Sonidan area, bat kiwai. Nang tadi kediru kediman, hakapa katuk netili ki NGO ru, apa ke konstitusi ke jonga kila diman ni kene. Dekat mau ke HYC, kila diman bat kilawan sangaru, bat arsnem mensua, nakaliang ke FKJJP ru kilawan ban diman. Ya kene kesina ada blok omtang haka sorgar rei, kilawan ban kenduru yang anak takane. Bat kawai ka bakam ka banga nga haban tan nyokor ya kadi ka diman ka jingkwa ka jing angnut jong kipai ba jong ka konstitusi bandon no la ka jong ka Community and Rural Development lane ka si an ardi block Mauhati ya ka jingwan kendu jong imata ka si kadi ka diman halon kene dingi so komen hadu ka kata ba nakaliang jong Chief Minister ula kulari kene la sanction hero ya kene ikut ke office work kilaya imenta bat sanction dikene itu yangi bat ba shen hien sapan banano ia kene kasin ardi block tingi penpau ke jing sukeman ke kraw na ke benda ka jing ailap ke jong open di kendo bangi ha ke bede kasin ardi block nang tade ke wepat ke ba kwa ban penpau ha ke bede kasin ardi block ki ki jing mentoi ki bangi yo ladang yo ke kasin ardi block ki jing mentoi ke bangin yo ladang yo ke kasin ardi block kade ban pensuk ya ki pai ba namar pi balai nga ongum ta nado na siang kumba arpo tam teligi snong ki haban wan sedu sning ke jingjengai ke distance ke ba prapo kilometer urang ba snong teng ba pli ke bai kali umdan u haban ma sedu sning ban reserve ke kali nang tade ki pension teman ki skim yang badok nang ta ki skim ha ke bai dai ba kini ki skim ke kam sis pa sung mat kiwai gitu nang kam nama PI ka kasi anak di blok ni kadai ke badil man la kesngi bat ki pai ba tikane kala bu jing ya sisa balada kane ka urlong sisa kum bangilai keren men kesngi bat ngampar tin ru bon ong ba kala urlong hi kan urlong hi na ke jingkren ke jong Chief Minister kan long sisa ke jingkerku ya ke konsensi hi baru koi kata kadai koi mat ka baar PI ngi la habang ilawan ban ni kendo ngilabu ro sa kawai kamat bat kata kalong ha ka baydai bat usurok intermediate lane uba dangsa na Sonidan syadu sya siang ha ka baydai bat uniro so kemen bana kaliang ke jong Chief Minister ni ulong positif ban jawab ikene bat ngi mata tin e rum kum balong ke jinge keren hak ni sngi imat ngin nom slam ban yo ni usurok na Sonidan syadu siang kabadang sa kumasau po kilometer kawai ru kamat ke balai ke bangi ngiwan hang ni kalong banyi thuru yaki ki babun ma ki surok jinge
hakalit kawan apo konsulsi ngamla banjir lo dang ni dari kum kamau rong lo dari ke way no surup kepala tak pelat ya kalit kawan hakaba ngilade banjir lumro ya kirang bak snong jong kamau rong ro nak bentabat penyo no ini surup ting ini tu ipi hoi uladon hakalis jong ke PMJSY phase 3 kat nhiều kilometer nang tade usurup pamlatar nadu kepor kepa ilong MLA ba jaket or phak hadu mentangin 4 yo pra kilometer nang tade usurup napo umlaper selampoi kat 2 kilometer nang takawai kepa thamai kepa don hakalis jong ke PMJSY phase 3 kepa de namaulas nai sha kedo ati 4 kilometer kini kita kimat kiba nam tahu usurup ba kiwai lo usurup kibalong internal road bat kiwai kiba connect na gawai kisnong shakwai kisnong kini kita kibang iwan bani kerama singi kapapun PUE batangsian kadang suan nang tena po blok tu na kita kisnong laper mat tengtelai hi sder taten kigawai kiba sungsi kalong hadu benda kidang don kisnong kibang patton school de nasu komen hadu kata ai kejung gendo YouTube nesta tentang singi bana kaliang kejung ula ai ke assurance ula ai hakmat tang jonga hakmat ki leader ki jonga na po consensi but immediately un sa shim iki steps pan le no ye kini ki schools popli ki ba mat iki jingnya ki ba don ki snong ki bom padon school ki bolong ki bangala banong school less village ki bom padon school ki don ki snong ki don school break school building kim da kene kede ko way ka mat ka bang ra banyakran de sesisin nak liang jongang pen pa bujung aku play YouTube star bla ai por yang abat ki nong yalam jongi na po konsensi pat daga jingkerman ke bas kam bakine baro kin urlong kumba nak liang YouTube star ulah kula hakne kesta